8th سبجیکٹ چھُ کٲشُر ٹاپِک چھُ ری یعنی افسانہٕ رے یعنی افسان سب ٹاپِک چھُ رے. یہِ چھُ تُہنٛزِ کِتابہِ منٛز پیج نمبر 52 پٮ۪ٹھ. بہٕ پرٕ تُہۍ تھٲیِو وارٕ خیال تہٕ بوٗزِو. سونٛتہٕ روٗدٕ ییٚلہِ پوتھُر نرمیو تہٕ ریٚین لٔج بُبراے. صُبحُک وق اوس تہٕ سۄنہٕ ہٲرۍ تاپہٕ زٕژن تل آسہٕ نیٖل کاژ ہی پنہٕ ؤتھٕر نپہٕ نپہٕ کران. کُلہِ تلکہِ آلِچہِ ریٚیہِ آسہٕ تِتھ کٔنۍ نیران زن تہِ دِوٲسۍ آسہٕ. اجہِ آسہٕ بجہِ تہٕ بِسیار آسہٕ نِچہِ. بجہِ آسہٕ ویچھِ تِم آسہٕ سفید پکھ کٔرِتھ زن تہِ کوٚتام سالس درٛامژٕ. تِم آسہٕ گوٚبۍ پٔرۍ تراوان ٹھہراو کٔرۍ وُڑنہٕ سنبھالان تہٕ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ کاڑ کران زن آسہٕ پننہِ آسنُک جشن مناوان. بچو بس وٕچھ یتھ منٛز کینٛہہ لفظ نٔے لفظ تۄہہِ سمجھاوٕنۍ. پوتھُر گوٚو نمبر 1 لفظ چھُ پوتھُر کتھ چھِ ونان. پوتھُر گوٚو زٔمیٖنُک پِٹھِم تہہ یعنی روٗدٕ سۭتۍ اوس یہِ تہہ نرمیومُت. یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ لفظ بُبراے. بُبراے گوٚو ییٚلہِ پھٔٹِم روٗد پیٚوان چھُ پتہٕ چھُ آبس پٮ۪ٹھ تِم بُلبُل کھسان تٔتھۍ چھِ ونان بُبراے. گوٚو ییٚلہِ اکی ساتہٕ واریاہ نیران تتھ چھِ ونان بُبراے. بُبراے ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یعنی یسلہٕ پٲٹھۍ کھسنس چھِ ونان بُبراے. یعنی ریٚیہِ آسہٕ بُبراے ریٚین ٲس بُبراے لٔجمٕژ. سۄنہٕ ہٲرۍ گوٚو سۄنہٕ رنٛگ سۄنہٕ سٕنٛز. نپہٕ نپہٕ کران گوٚو چمکان پرٛزلان زوٚتان. یعنی پنہٕ ؤتھٕر ٲسۍ آفتاب چو زٕژن تل نپہٕ نپہٕ کران. دِواے گوٚو وۄرُس مالت وۄسہٕ درٛوٚس لگٕنۍ یِم زن کُنہِ نیران کُنہِ سالس تٔتھۍ چھِ ونان وِدٲسۍ. دِوٲے چھِ ونان تٔتھۍ یعنی مٲلہٕ وۄرُس وغیرہ کُنہِ سالس نیران تٔتھۍ چھِ ونان. بِسیار گٔے واریاہ کینٛہہ تہٕ بِسیار گٔے واریاہ آسہٕ نِچہِ ریٚیہِ. کینٛہہ آسہٕ بجہِ واریاہ آسہٕ نِچہِ. پٔرۍ گٔے قدم تراوٕنۍ. وُڑنہٕ سنبھالٕنۍ گوٚو یتھ پٲٹھۍ أسۍ ونان چھِ کٲنٛسہِ سِکارپ یا کانٛہہ چیٖز سنبھالُن سجاوُن تٔتھۍ چھِ ونان أسۍ سنبھالُن. گوٚو شیرُن سُدھارُن. کاڑ کڑُن گوٚو واش کڑُن مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ نرٮ۪ن واش کڑُن زنٛگن واش کڑُن. تہٕ بچو گۄڈٕنیتھ چھُ یہِ چیٖز کہِ افسانہٕ کیٛاہ گوٚو. یُس یہِ ریٚیہِ چھُ یہِ چھُ اکھ افسانہٕ. یہِ چھُ لیوٗکھمُت جناب اختر مہریٖن صٲبن. افسانہٕ چھُ تتھ صنفہِ سۄکھنس ونان. یعنی افسانہٕ چھُ گۄڈٕ سمجھاو بہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ زبٲنۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ لنٛگویج چھِ 2 پورشن. أکِس چھِ أسۍ ونان نثر بیٚکِس چھِ أسۍ ونان نظم. نثر پورشن یُس چھُ اتھ منٛز چھِ واریاہ چیٖز آسان. مثالے ڈراما چھُ ناولہٕ چھُ مقال چھُ کہانی چھُ دٔلیٖل چھُ. یِتھے پٲٹھۍ افسانہٕ چھُ. افسانہٕ گوٚو سُہ ادبی صنف یا افسانہٕ چھِ تتھ ادبی صنفہِ ونان یتھ منٛز کتھ مۄخصر پٲٹھۍ وننہٕ آسہِ آمٕژ. مۄخصر پٲٹھۍ وننہٕ افسانہٕ گوٚو بیٚیہِ بوٗزِو افسانہٕ چھُ تتھ ادبی صنفہِ ونان یتھ منٛز کتھ مۄخصر پٲٹھۍ وننہٕ آسہِ آمٕژ. اتھ منٛز چھُ کردار واریاہ کم تہٕ کہانی مۄخصر آسان. اتھ چھِ أسۍ انگریزی پٲٹھۍ ہٮ۪کان ؤنِتھ شارٹ سٹوری تہِ. وٕچھِو کینٛہہ سوال بچو تِہنٛدۍ جواب. گۄڈٕنیُک چھُ سوال چھُ ریٚیَن کر ٲس بُبراے لٔجمٕژ.
ریین کر لج ببراے جواب گو سونت روٗد ییٚلہِ پوٚتھُر نرمی آو ریین لج ببراے. بیٛاکھ سوال چھُ بجہِ ریٚیہِ کیٛاہ آسہٕ کران؟ بجہِ ریٚیہِ آسہٕ سفید پکھ کٔرِتھ زن تہِ کوٚتام سالس درٛامژٕ گُبۍ گُبۍ پٔرۍ تراوان وُڑنہٕ سنبھالان تہٕ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ کاڑ کران زن آسہٕ پننہِ آسنُک جشن مناوان. امہِ پتہٕ گوٚو بیٛاکھ سوال گوٚو افسانہٕ کتھ چھِ ونان. یہِ پوٚز مےٚ وۄنۍ یہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ افسانہٕ کتھ چھِ ونان. بیٚیہِ بوٗزِو جواب. افسانہٕ گوٚو سُہ صنفہِ سۄکھن یا افسانہٕ چھِ تتھ ادبی صنفہِ ونان یتھ منٛز کتھ مۄخصر پٲٹھۍ وننہٕ آسہِ آمٕژ. اتھ منٛز چھُ کردار واریاہ کم تہٕ کہانی مۄخصر آسان. بچو آز گوٚو یُتُے انشاءاللہ پگاہ سمکھو بیٚیہِ اللہ تعالیٰ ہس کٔرۍمو حوالہٕ باقی وسلام.